Oke teman-teman, jumpa lagi di ondel-ondel Cipondo teman-teman. Kita mencari ondel-ondel. Sebelum lebih lanjut, kita tolong bantu subscribe, like, share, dan komennya teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita mencari ondel-ondel teman-teman. Oke teman-teman, dimanakah ondel-ondel berada teman-teman? Wow, di mana teman-teman? Coba kita cari ke bawah teman-teman. Di mana ondel-ondel adanya teman-teman? Wah, ada ondel-ondel pala buntung teman-teman. Wow, di mana nih hafalannya ya? Oke teman-teman. Ya teman-teman, kita ambil teman-teman ya. Ondel-ondel pala buntungnya ya. Kita taruh dulu teman-teman di sini. Wow. Ayo, kita misi pencarian di mana pala ondel-ondel teman-teman adanya ya. Siapa yang tahu teman-teman? Ayo, siapa yang tahu di mana adanya pala ondel-ondel teman-teman? Wow. Wah, sepertinya ada badan zebra teman-teman. Wah, ada zebra teman-teman. Wow. Mungkinkah zebra ini kausan teman-teman? Wow. Ayo teman-teman, kita ambil ya teman-teman ya. Wah, zebranya kausan teman-teman. Wow, sudah selesai dia minum teman-teman ya. Wah, mantap nih teman-teman. Ayo coba kita cari lagi ya di tepi danau ya teman-teman ya. Coba kita cari lagi. Ada apa teman-teman? Wah, wow, ada boneka teman-teman. Wow, ada boneka kuda laut teman-teman, sama boneka hiu. Wah, ayo kita ambil teman-teman ya. Kita ambil teman-teman. Wow, kita ambil juga boneka kuda-kudaannya teman-teman ya. Kuda poni. Ya, ayo kita cari lagi teman-teman ya. Wah, di mana lagi nih adanya nih teman-teman? Wah, ayo teman-teman, coba kita cari lagi teman-teman. Di mana lagi adanya teman-teman? Wah, wah, di mana teman-teman? Wah, ada kuda-kuda terbang teman-teman. Waduh, rupa-rupanya dia kagak sanggup terbang teman-teman. Akhirnya dia terjatuh teman-teman. Wah, di mana lagi teman-teman ya? Oke teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Wah, di mana nih, kita belum menemukan pala ondel-ondel yang hilang ini teman-teman. Wah, wow, di mana lagi teman-teman? Coba kita cari lagi teman-teman. Wah, ada mobil sama boneka apa ini teman-teman ya? Waduh. Wah, saya kurang tahu ini boneka apa ini nih. Ah, nggak peduli teman-teman. Yang penting kita kumpulkan aja dulu teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Sudah dapat banyak teman-teman. Cuma kita belum dapatkan palanya di mana nih ondel-ondel nih teman-teman nih. Wah, wah, ada teman-teman. Pala ondel-ondel. Wow, mantap teman-teman. Wow, ternyata pala ondel-ondelnya ada di dekat telur giung emas teman-teman. Wah, mantap nih teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Wah, mantap nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Ondel-ondel Cipondo teman-teman. Dadah.